Tarabasa Tempo Association atung BJP along kaching bedun po alam ke ahok kali. Pini matijong ni pai arni por pai kep apor molap Pholoni constituency ke parlo Tarabasa hitianong Tempo Association atung pherangke mai ke phapo. Bangso pherangke mai ke phapo nangkok athilaki ke damtang phaikoni ni pai thongke barni Tarabasa Tempo Association atung benjing mai si non sok kerot kiring kitang apor puapot Tarabasa Tempo Association atung ben cricket patu binang puching mai si Hauraghat MLA Ahiman Palitam Sinang Pupen Palitam Lapen Hadak MLA Dor Singh Rohang Apat Chitong Damlong Le Ajok Dor Singh Rohang Achor Sabina Teron Pia Phansi Chitong Damlong Leben Chingki Chithan Long Liang Kopen Amat Tempo Association Atmapat BJP Lekpen Karcho Asai Dengponde Ajok Tempo Association Atok Manghu Prongason Si Mandetlo Laso Penajok BJP claim bang phatung bang social media long paklang ponsi Tarabasa Tempo Association atung pinipen BJP long nang chimbedun tanglo pusi pachithang pondong Laso ajok pensi pini Tempo Association atung ning ing samsada ajok aputhot pherangkia mai phaponsi larda galam te chithang pondong Lapen lason si mokebang chilangar nita moni daphat kapamang huwa kam claim te dajia phansi juning ripono Nidum jongsi BJP chingbedunji puti lasonajo damjoy puajat akam claim terat ki ongamati mai meeting alongsi chepaklang dapen chepa okdunji bonda non ke thangalam chini nepin nang pamango pronga kamsi claim ponro lasi lason ke chokche pusi chongpon nidum Tempo Association atam ke non amat majoga political party alongta chepa okdunji alam ke mathati pinaputa pherangkyang no tharpa chini pon Pholoni ben Mirjing Hansi report Karbideli news Pini social media along video bi thailong lo ka posi fresh media pangka chehang lo ati chapakeng tu ati nil tum tuwe kedam da torsi mahang MLA em kedam makai di tum ke pini padak masalah apa kongres tang BJP tang dun pu pali tum bidung ka kedam kali itu dak kedam mangke je duk tempu sai tum anta non aport la sokra erate cricket club binang ma pu chi bai bansi kedam itu amat si lahai lam cing bai long liang ko masih di tempat ke mafla pen archu derlo amat pidi pen yang bengela so na JP parti sinang mas no ba si maklang rong masih nimta cebang hu derlo la si la son bi pidi ding polu athe di tum nang si akpet ke masun pol tu tum meeting ke the tam di tum ke cing aleng ong long si ma cebang unji si la son ki bi thabang la bang sok che la pen di tum ke parti lang apen ke tum parti lain nang bali apen na BJP nang sompen puwang tum ke kali angor pen driver apen si tum kitam lo driver am lo lo men sar hem tidam lo la sar pana chitong itong te he kitam ta pada ke sar pana chitong te he ala baido ba chitong dam baido pen ki dalam ki kilang lo i lai lam ta masalah itu loh lama kita sosial media kita tengok lagi kongres BJP long ke masdun lama ke sabang kau kali kau dah ni loh je tuwe sosial media long tum cetek long lo je Tempo Tarabasa Tempo Association ke BJP long sing masdun lo mate dak si joining dun lo polam sini tum cetek long lo sila bang ke kau kali nilai tum ke ahok pet bang ke nilai tum ke dam bang ke Tarabasa Tempo Association tum khela bi judo cricket khela bi pula so ka chinglai dam amar laso chinglai dam thansi ni tum sar MEC sar long mate dak tum Pholoni constituency MEC sar long dam lo dam penala aphan te chatong dam de hoklam amar baido hansi chatong dam lo baido amar laso lam che than long le angko nil tum phan hadak bangke belek mane prek dak song si tum che thek long lo mat BJP mars joining a system si ni tum han wadam rong lo dak mafla penalang tum podu marjan pen nang cholo yalo lasi labangke alang tum ta social media long lason bang ke puspeda ning athe ni tum ke non make na hok party long ten bolon de ni tum ke driver pani tum ke driver se chodo ba ni tum ke Tarabasa Tempo Association ke ni tum ke na hok party long ta ni tum ke involved de lasi labang ke alang ni tum ta tuning relo je monong thi lason bang ke alang ni tum mane social media long se thang the de man si tuning relo